Hadin kajing perbena jongka sorkar jela Asam. Ya katup kabakadu halor ka National Register Citizen lani ka NRC hapok ka jela Asam hi borokowei. Hakaba palat ka kendai lakngut kilasya kentaj hakane katup jongka NRC. Bat kane kalabu pat ya kajing songsir ya ka jela Meghalaya hi borokowei. Yok kita kikat kendai lakngut kinrung sakama sapok ka jela. Kumta ban petikna halor kajing perking ya kerung kami kibar jela nakaliang ka HNYF Northern Region menta kasngi kila hiar caka-caka khenra lani ka kherdop kaban khenra ya karung kami kibar jela hapok ka infiltration checkgate kabodon hapok bernihan hakani ka jinglet ya kendu ya officer ka infiltration lalang khmat dauba Marcus Martin presiden ka HNYF Northern Region bat uba Don Roy Kshar assistant secretary hakawne ka jing kendu ya officer ka infil kini kinongilam kila banjur bakum katnat kadei ban penklan ya karukom ban khenra bat ban perking ya karung kami kibar jela sapok kane ka jela syusyuru ka HNYF kala karpat iki bor sarkar nadu ka office ka deputy commissioner ka office superintendent of police ka district bakin paikmat halor kane ka banta bat banang punbun syusyu ya kibreu hakane ka kherdop jong ka infiltration khenang banyada ya ka jingrung jingmi jong kibar jela hakane ka juhi kasngi kinongelam bagi dekhot ka KSU North Kasils district kilahiar sekate ka kherdop hakaba kilai menta ban khenrai kibar jela kibarung bami syapok ka jela kibayat bayang lang bagi kali kamai ki kali shimat bat kiwe-kiwe. Apa pelong ini mat pensiun ini ka nanti banginwan ban yar ban kmi lani ban perking hang ni hapur ni ban pai yang kom checking ya kani ka tingum jimi dan kiwe ba nasabat tum polong menin hi menmet habangi ya kani us ba nakaliang ka sokari dia hi kala pernah mentak kasih final kan finalize ya kecing perung iki NRC. Te kumdo ya kiban sakentai na kene kithop kat nai lakngut. Te kabapen seiring iki kalau bagi kat nai lakngut lada kin sakentai na ki na Asam bat ki wei pat ki nai. Te ngangai skam ba kini ba sakentai klempet kin sawan jika Meghalaya. Te mar kata juga pelong ini bangin hapan wan kaki apo kani ka jagam ta apo kani ka bonihat outpost infiltration ceget bat ngin menem step ngala de blek yu gi jaga ngi shui lei ban survey andai ka bangkong samtam kolong kani ke dei budlum jong jong kastik ke sini te nak kata kadau ngi pelong ban hadin bangila de wan ban jurep lagi yu ki jaga ngi sawan hang ni apo infiltration ceget apo ni han ban penti kena maka don em kum kata gajing grup protect grup nasional hadin bak suka dia kala pernah ba kiban sawen kat kendai lakngut ha ka thup jong nasi de na kuturu ha ka juga por aku ya ka district administrative bahkan pekmi bahkan tha ya ki police department makin pay makin tha ya kanfil makin cek pampuking bah ya kasih kom ciking nama kumulong mutahi ini kibru kibelastan kibelas halak kibala perhai lade ban light na kejingsha punwet ha kejing rum tep segi we pa kijaka kamtam kejela jungi ba kejing on rung ski hangne om kiwan de turis taksi rei kejing rung ski kolong lomba ki auto rickshaw ki kli private punjuru lada kibun sin ki sim na ki trok kibawan penhamar nasi buah hati kimulin ban rung ha ki trok banon pas ya ka Meghalaya te kentu ya deputy commissioner bain tha ya kini ki kulit bakin cek wat ya ki trok ki auto ki kli private ngangi ngasutnat ba bonong bijingero ya kini ki officer hangne ba kelas dang ban cek ya ki private ro andrai ngakam penjuri shu ya ki ban kentu bagi nak hamle kham bahashu ban lap ya kum kini ki breule se ya kim kabo leng bagi kli private te kata kadi ka message ko bangi Aisha ka state government leng ba ya ki district administrative deputy commissioner ESP bain tha ban penbun spy shu kum bolong mentangi iba dang na bari ubah ne po infil te ingin ketui iru ba lada kenja ke ka basusi ba kita ki bru kinulu kutap ha ne ka jila jungi klempep kan lada duna bru kinamla menteri kam termara uji susi kane kedi ka message ki bor ki balor bakin tray perking ngam perking show ko kamha khampala bani kene